Zdravo svim. Danas pričamo o question tags-u. Question tag se radi recimo na B1 nivou, nekako čak i na B2 nivou. Kažemo da se radi na B1 ili na B2 nivou, nije toliko bitno, koliko je bitna činjenica da posle ljudi ovo ne koriste. Većina vas ne zna šta je tačno question tag, na šta ja to mislim. Iskreno nije mnogo ni bitno da znate kako se to gramatički zove, nego da ga upotrebljavate. Question tag nije nešto necessary, nešto što mora svaki non-native speaker da koristi, ali kažemo u tome se vidi neko non-native speaker, a ne native speaker, jer ga svi dosta ovo koriste. Znači spada u neformalan govor, ali se i u formalnom kontekstu na nekoj malo opuštenoj atmosferi da upotrebiti. Znači, možda ne baš na prvom poslovnom sastanku, na nekom drugom, trećem, da, takođe na pauzama za kafu, na konferencijama i sličnim mestima. Recimo, primjer za ovako nešto bi bilo It is raining outside, isn't it? Napolju pada kiša, zar ne? Znači, isn't it? Taj deo je u stvari question tag, koji najčešće na srpski jezik prevodimo kao zar ne. Jako se puno koriste. Ako ne verujete, pogledajte seriju Prijatelji, pogledajte Family, pogledajte bilo koju američku ili britansku seriju, kažemo ima ipak malo neka neformalna komunikacija, pogotovo te, kažemo, porodične opuštene serije i vi ćete se dosta koristi. Tako da, eto. Sada, rekla sam it is raining outside, isn't it? Znači, vi koristite pomoćni glagol s kojim ste inače postavili pitanje i stavite ga na kraju rečenice u obrnutoj formi. Znači, ako rečenica kreće sa potvrdnom formom it is raining outside, završit ćemo sa isn't it. I naravno subjekat koji je bio na početku rečenice, na kraju i verzijom, to je postavljeno pitanje, se obrće. Ili recimo, you are going out, aren't you? Ideš napolje, za ne. You are going out, aren't you? Prevodi se ideš napolje, za ne. Ako bi bilo obrnuto, recimo, očekujemo da će neko ići napolje, mi kažemo you aren't going out, are you? Ti ne ideš napolje, zar ne? Znači, mi imamo neku ideju u glavi da će ta osoba sigurno ići napolje ili da neće ići, nekog razloga tražimo u tom trenutku potvrdu, možda nismo sigurni 100% ili recimo u ovom slučaju you aren't going out, are you? Možda nam nešto treba samo postup, jer se nalazi iz bilo kog drugog razloga, ta osoba ipak u nekom trenutku izaći iz kuće. Kao pitanje present simple, znači za to be, on sam sebe, jel te, menja. It is lovely day, isn't it? We can start, can we? We play tennis this weekend, don't we? Znači, za svako vreme koristite pomoćni glagol koji biste koristili za to. Znači, present simple, don't, aren't, future, recimo, we will go to Egypt, won't we? Znači, ono što je jako bitno je da znate sa kojom upitnom formom postavljate pitanje za to određeno vreme. Za present simple koristimo glagol to do, sem za glagol to be, da koristimo sam glagol to be. Za future koristimo will, jel tako, koje postaje will you, won't you, ako je negativno pitanje. Za past simple koristimo did i didn't u ovom slučaju, kako ćemo pitanje u negativnoj formi. Za present perfect simple koristimo have. We have solved the problem, haven't we? Ili obrnuto, we haven't solved the problem, have we? I tako za svako vreme. Sad, ono što je mnogo teže, odnosno ste stavili osnovnu gramatiku, pa vam ovo nije da kažemo problem da napravite konstrukciju, radite gramatičke vežbe, da krenete ovako nešto i da koristite. Sad, pitanje je kako? Ja iskreno, kad su pitanje moje učenice, ne insistiram na ovome, pokušavam da ih navodim da koriste ovo i da usvoje ukoražite postavljanje pitanja i slično. Sad, ako vaš nastavnik ne insistira na ovome ili vi nekog razloga u ovom trenutku niste spremni da krenete časom engleskog jezika ili prosto niste sigurni da bi se samo zbog ovog krenuli časom engleskog jezika, recimo ste zadani svoje znanje, već imate položen FC i CA, a želite ovo da naučite, ja bih vam preporučila sledeće. To je da za početak, kad imate vremena, pogledate nešto ovako neformalno, jer se tu najviše koristi question tag. I da oslušnate te rečenice. Generalno, kad gledate bilo koji sadržaj na engleskom jeziku, bukvalno sve dajete zadatak, je tako neka neformalna konverzacija, da vidite da koriste question tagove i na koji način. Da ponovite par tih rečenica. Bukvalno pokušajte da vam ti question tagovi uđu u ovo. Ja, da budem iskren, ja ih nisam koristila u druge godine studije. Naučila sam ih u gimnaziji i na privatnim, da kažemo na državnim časovima, ali mi nisu jako dugo bili prirodni.
I onda negde smo imali zadatak na fakultetu da krenemo ovo da primjenjujemo. Ja sam dosta gledala filmove i serije, naravno kroz govorne vežbe na fakultetu sam lagano počela da ih koristim. Tako da, ovo nije toliko da kažemo nama ne dolazi prirodno, jer srpski je drugačiji, mi zar ne, kao tu konstrukciju koristimo toliko često i pošto nam nije prirodno, mi se ne osjećamo komfortno da tako nešto izgovaramo. Naravno, ako ste baš u formalnoj poslovnoj atmosferi, nemojte ih koristiti, pogotovo ne više od jedan puta. Jedan puta da nešto potrebno neku informaciju ja bih upotrebila, u 90% slučajeva, ali ne bih stalno išla na to isn't it, aren't we, aren't they, didn't we i tako dalje, zbog toga što je prosto inappropriate i nekako se ne uklapa u kontekst i situaciju. Hvala puno na pažnji, ako imate i neka pitanja, slobodno mi pišite. Ovaj question text ću još malo da obradim kroz prezentaciju, koju ću slati na newsletter ovoga vikenda. Pa kogod želi da dobije taj PPT, može da mi ostavi mail adresu. Naravno, ako vam se ne sviđa po newsletteri, uvijek možete se odjaviti s istih. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se uskoro. Zdravo!